Čovečanstvo se kreće prema katastrofi biblijskih razmera, tvrdi američki Nostradamus Gerald Celente, analitičar i vizionar i čovek koji je predvideo crni ponedeljak na berzi 1987. godine, raspad Sovjetskog saveza, raspad Jugoslavije, ali i globalnu finansijsku krizu kada o njoj niko nije govorio. Globalno gledano, crno nam se piše, barem po rečima ovog takozvanog američkog Nostradamusa, čoveka koji je do sada mnogo toga predvideo i ispostavilo se bio u pravu. Šta nam on to predviđa, a ujedno i preporučuje i kako on vidi budućnost planete Zemlje u narednih nekoliko godina. Ulazimo u doba kada će korporacijski giganti potonuti prema vlastitoj smrti i kada ćemo doživjeti ekonomsku krizu kakvu niko živ do sada nije video. Rekao je još davno Celente, pre 10-ak godina kada je gostovao na američkim televizijama, govoreći o perspektivi idućih nekoliko godina. Da li smo ovom pandemijom zakoračili u takvu krizu i da li je sve ovo sa današnjom situacijom samo uvod u sve ono što ćete čuti u nastavku, vidjet ćemo, a vi dobro obratite pažnju. Ovaj Amerikanac italijanskog porekla, koji je inače odrastao u Bronxu, tvrdio je još 2012. godine da ćemo u narednih nekoliko godina doživjeti scene poput onih iz apokaliptičnih filmova, kada će život biti težak, opasnost će vrebati na svakom koraku, a poznat način življenja bit će samo sećanje. Narod će pobunom pokušavati pronaći izlaz, a papirni novac neće ništa vrediti. I ako nemate zlato, nećete imati ni hrane, ni vode. Zato je najbolje imati mali vrt ili se baviti poljoprivredom i stočarstvom. Celente, koji je inače i specijalista u borilačkim veštinama i nosilac crnog pojasa, navodi da će čovečanstvo proći kroz neviđenu transformaciju, a najgore će proći Amerika. Govorio je da će ljudi gubiti radna mesta u Sjedinjenim Američkim Državama, pa sve više i u europskim zemljama. Recesija i depresija, u kojoj se više ništa neće proizvoditi, a svetska će ekonomija stati zbog pohlepe elite. Uticaće na društvenu i političku strukturu, zbog koje će se svet naći pred radikalnom promenom. Vrlo je moguće da će neke od država koje sada poznajemo nestati kao jedinstvene federalne celine. Ovo što sada imamo u takozvanom slobodnom svetu, u koji i vi spadate, nije demokratija, nego plutokratija, u kojoj manjina bogatih stvara sebi prilike i vlada nad ostalima. Zdrava hrana će postati nedostupna većini stanovništva. Biće osigurana samo onima koji je mogu platiti ili je dobiju iz proverenih izvora, jer će u suprotnome biti opasna za konzumaciju. Ostali će se snalaziti iz vlastitih zaliha, i ako budu dovoljno pametni, pa na vreme osigurali svoj mali vrt u kojem će uzgajati voće i povrće. Najsigurniji će biti poljoprivrednici i stočari u zabačenim, nedostupnim zemljama. Ljudi će bežati od stvarnosti, tako da će biti skloni konzumiranju alkohola. Situacija će biti slična onoj u Sovjetskom savezu, kada su se ljudi opijali nekvalitetnom vodkom, od koje su mnogi i umrli. Osim alkohola, bit će tražene sve vrste droga i tableta, koje mogu pomoći da se čovjek izdvoji iz stvarnosti. Celente dalje navodi da će glavni gradovi najvećih sila izgledati na ruševine prizora iz Kalkute i biti puni bespomoćnih ljudi bez domova i posla. Ljudi će ostajati bez posla, a kako banke neće popuštati, vrlo brzo će rasprodati imovinu, uključujući kuće i stanove. Zbog toga će beskućnika svih generacija biti sve više, a snalazit će se živeći na ulici, spavajući u parkovima i napuštenim zgradama. Zbog nedostatka kvalitetne hrane i čiste vode, na udaru su svi koji više ne vode uredan, normalan građanski život, pa se zemljom šire nove bolesti i virusi usled prljavštine i nemaštine, te neočišćenih prirodnih izvora. Nastavljaju se neredi, padaju vlade, a besni narod želi se obračunati sa svojim vođama, smatrajući da su oni odgovorni za ovakvu propast. Ulice su glavno mesto na kojem se traži pravda. Vlade padaju i političari daju ostavke, ali se situacija ne menja na bolje jer nepravedna struktura raspodele bogatstva još počiva u rukama bogatih korporacija, koje se ne žele odreći privilegija. Obrazovni sistem se potpuno urušava, jer bogate ustanove imaju prazne klupe, a siromašni ne mare za odlazak u školu, gubeći perspektivu. Jer u trenucima krize kada narod ostane bez posla i para, niko neće štediti za školarinu, već će gledati samo kako da preživi. Tako će se povećati i broj nepismenih. Celente inače od 1980. vodi svoju kompaniju The Trend Research Institute, koja se bavi stalnim predviđanjima političke i ekonomske budućnosti sveta, i jako je uspešan u tome.
Za kraj, on nam daje savete kako da preživimo ovu katastrofu koja će nas jednog dana sigurno zadesiti, a u koju smo možda već i počeli da tonemo, a da toga nismo ni svesni. Kupujte zlato. Ne trošite više od onoga koliko možete priuštiti. Ne odlazite na letovanje ili zimovanje ako nemate dodatne prihode. Decu školujte ili za lekare koji će uvek biti potrebni čovečanstvu ili ih usmerite na područja koja se bave alternativnim izvorima energije. Imajte mali vrt u kojem ćete moći saditi hranu. Nastojte živjeti u blizini izvora pitke vode. Verujte u ispitivanje matičnih ćelija jer će one biti lek za neke smrtonosne bolesti. Ne gomilajte skupocene stvari koje vam ničemu ne služe, a koje posle nećete moći prodati. Ne zadužujte se. Razmišljajte pozitivno jer nakon svih velikih depresija dolazi renesansa. Neka od ovih predviđanja su zaista tačna, neka će se možda tek obistiniti, a neka se možda upravo obistinjuju. Mnogi svetski mediji i velika većina ljudi veruje u sve što ovaj poznati analitičar i kako ga neki nazivaju američki Nostradamus ili prorok govori, jer je do sada bio jako uspešan u predviđanjima. Nadam se da ste shvatili suštinu videa i izvukli neku pouku. Puno bi mi pomoglo kada biste lajkovali ovaj video i podelili ga sa svojim prijateljima. A ako ste novi, pretplatite se na kanal za još ovakvih ili sličnih videa. Pogledajte moje ostale klipove, čuvajte se i do nekog sljedećeg slušanja. Pozdrav!